kan party danbu committee ten uluk taka thiam bik na nei party administration rechiang tele ton riat nei tra kan senior kan member tele mi thanem ngai ten anan siam tha chuan Mizoram Pradesh Congress Committee danbu Constitution kumsang ni som ni palia Executive Committee na apompui le Special Assembly December ni som sang ni som ni palia neina alo pompui to chu MPCC felfai taka kan kal theina turata na man tangkai turin kalau tlangzarhna alom hle mai hei kan party constitution kan danbu siamthat ani chungchanga n2 constitution amendment atana committee chairman le secretary te le member te an faklam hle maya an uluka an fim khura ti sual lawang ti theitur ni in kasria an beina sa thane man ngaya party tana kandanbu mi kai hroi tu tur ania wangin apawimawh zia ria in kandan nei lai me ka hun local zelina amamo anga dan siamthat ngai te an ron ti zarzara an hun le an tha te an ngai tu an te an seng na sa dan thar siamthat kan dan siamthat changtlung tak mai kan han neya han en po hianin amoi hnai ani han di boka an printing an ti dan te po hi chiara nuam em mai ni a chapter rang an ron thiar ran dan te po hi ari thap mai alom kan committee kan chairman le kan committee member kan hruai tu te chunga lom thu ka soyani hei kan party hi kan han ti chomani china pastorina asoyang khan NLUP hi Thingtlang lama kan kalkualnaah chuan mite bengkhawn ani kut na thok tu ten kan sarkar hian kan ei le barzon konga ra bingel nget kan ra ve theina turatan enge ruam man na nei te hi an ngai ven le an ngai pawimawh ani tin Congress party po yan kut na thok tu te le ma ni thiam thil manga Aizawl te hi Mizoram chung kotamber minol pui an nei ti kan ria chu wangin an ni hi kan da pawimawh kan ngaihpawimawh masaka ngai nei te hi kan pomtlanga chumi wang chuan NLUP changtlung zawk kan ron duang me kan ni ti kha kan soidu heng konga hian hei road map committee ti han mo phurna kan han la dewa hemi konga hian Thingtlang kan zinna po rot na le du dan an nei ang te in thlafung mi alovin a seilua lawa toilua lawa rot na te mi ron thon turin kan gen zela chuti ang bok chuan helai headquarters kan hruai tu te po in thlafung mi lawa in du dan lein ngai dan te a scheme tur a document kan han draft konga hian keima ni mi kai hruai turatan po rot na te ron peturin kan gen du chewa road map committee hi chu soi ho thei tura paper discussion paper ron siam chuk tur ang lek kan nia a final tu tur le khatianga ani dan tur a final shape siam tu tur kan ni lava soi ho na ti ol sam tura
discussion paper ang basic document ron duang tu tur kan ni maya nakina zawkin kan ho tu te point kan langai tu angayanga chuwangin discussion paper changtlung le thatak kan din kan siam chua thainan rotna kan nei ang te in thlarung mi alawa road map committee ron peturin voini hen kan som non du chewa ni kan pastor soyang khan ngaipawimawh turdang tam taka omani chung te zinga pawimawh tak tak panni dang tam tak po omanga pathum emo zawk pon yang chu han soi zok ka dua apakhat na chuan tu soi non mi ron man sak tu kan pastorina aron soyang khan healthcare hi pawimawh maya tuna ZPM sorkarina healthcare system aron siam chua tepo hi amami ai kha chuan athatura kan beiseya mipuinol pui sorkar zemzen ve theilo tena poina an man trangkai thei chuan thillom ani donani amai ro chu private hospital te tel lovati thei ani don lova wangin private hospital te engtiangin nge an nu lu thei don te ro chu ala hriat lova Keini na kan Thawhtanni lian bera chu ama miang tho khan private hospital ten Keini chu kan tel du love anti tlat chuan mipui ten an man trangkai tur angin an mang trangkai thei non lova hemi chungchanga hian sarkar poi na ngai tu na seng bel tura kan ngaya chuti rualin Keini chuan heng experience kan nei atranga harsat na omte tibo thei tur scheme kan ron duang chuakang hemi ero hi chu manwo vut thei poni lova tuna kan sarkarin scheme aron siamthar hi a implementation tenen kan han enanga kan han ziranga keima ni na khulama Delhi lamatanga kan AICC ho tu ten sang ni somni pathum MLA in Thandona manifesto kan buat sai laya titura mi du tepo kan fom khom zelanga khang te mang trangkain changtlung zawk mi puitena kan man trangkai tur zawk te scheme kan ron duangang ti kha voinia hian kan soidua achan chu sarkar zemzen velo mirithei te poin nan nakhir pui en kol hau tak pui hi an tuar ve thawani in en kol hau tak si an nei sum an ro hlu ramle engemon nei te ti riral ngai khopa in en kol na hau tak an ton chang hian an tan amang an thak lu tuka chu wangin khatiang thil om lo na turatan ti in hei sarkarin ma chu alameka amai ro chu na malak na hi beise na sang tak nen kan thirwalin kan ngai hi ala thachi alawa engpo ni se ka soyang khan kan enanga siamthat ngai lai te a om chon kan siam tha ang ten hei ringot hi tok lawani tuna healthcare scheme kan ti angtluk poka pawimawh chu Thingtlang lama te district le Thingtlang lama health infrastructure a hi kan ti changtlu na ngai ani Thingtlang mi ten damlo de harsat na anto ni khwa in aboi thak em mai ni Thingtlang lama health infrastructure ken nei chawlu tu ke chuwangin heng ti changtlun dan turte Keini chuan kan ngaipawimawh dona chunga tan chuan ruam man na fel tak kan ron tiang ten chung konga ngai tu na seng tele ngai mo le veizong lo nei te rotna nei du te po in rotna ron thon ulati kha kan han som le du bok chewa tin apathum na chuan
nu le paten kan lungkham lian perti thei tur chu kan fa te kan tu le fa te mi puitling mi chorna omle ma nia ke ding theya an ron transwa an ron chor chwa hi kan du le kan ngaihpawimawh berte si ngami ni zelani amaro chutuna kan education system nei hian chu kan beisenele kan du na chu ati hlo tlingzawl lawani sarkar ina school kan nei te hi kan ring tok lo kan tu le fa te mi puitlinga cher chuak turin kan ring zo lawa chu wangin sumhar sa chung point private school a te nu le paten kan tu le fa te kan da train heng te po hi siamthat ngai le siamthat the ani hemi chungchanga hian reforms kan ti don chuan level ni angaya apakhata chu administrative reforms angaya adot le chuan academic and curricular reform angaya ni Mizoram hi India rama chuan pupil teacher ratio anti PT ratio anti ani thabir kan hial ome samagra norm sa chuan hemi primary school level high school wailam a hian PT ratio hi 30 somthum chumiam zia chu zirlai somthuma zel zirtir tu pakhat tala turani ti ani Mizoram a chuan zirlai som pahnia zel zirtir tu pakhat nei kan ni samagra norms let thum deuh thoin kan thra ani chuti chung chuan school tina zirtir tu in dai lo na thom aring em vek mai ne Aizawl khopui chung school then khata chuan arilawang Aizawl khopui chung school then khata chuan zirtir tu sanction strength ayatam zirtir tu nei te pon om thungani heng harsat na te hi chu political will om chuan har salote in achin fel thei vekani tin na pakhat le a chuan kan tu le fa ten zirna tha zirtir na tha andon thei na turatan mi puitlinga ma nia ke ding theya zirtir chu ani thei na turatan chuan academic and curricular reform kan ti akha kan ken telangai bokani administrative tiringot maila azirtir na kha tha chuan silo chuan kan fa te kan tu le fa te tan atha chuang don lo chuwain khang te po ati theya danen state sarkar ne na thunei na apek nuaya hian heng zong hi ati thei vekani ti kha e kan soidu heng konga po ngai dan le du dan nei vei nei ten rotna suggestion in nei ang te ron thon ula kan du ani henga hi chua po hian zau taka in ron na ngaya man mo vut thei ni lo ma selak muang chan lutuk po adik lawani achan chu du to ka level franga zau taka kan in rona kan pomtlan thei tur document ka kan ron siam chu angaya chumi atan chuan kan trantlan apawimawh kan trantlan thei na chu rotna le du dan in nei angte suggestion in nei te helaya discussion paper ron duang tu turte road map committee in ron the lukha ani dona ni kan soidu chumi turatan chuan kan som du bok chewa apalina chuan kan ngaihpawimawh em turte zingamia chuan administrative reforms kan ti ina akentel turte zingami pakhat chu sarkar hi tun aya efficient zoka thutluk na an siamte rang zoka thutluk na siam zung ani thei na turatana
file tăng khang rei lu tuk thin te tăng khang rei lo na tur atana malak na tur kong hinia chung te chu rot na te po kan han siam thina amai ro chu political will om lo chuan ati thei lova heng te po hi kan ram administration alo efficient jok nan mi pui te rong bol konga chak jok le tha jok le efficient jok na kan tho thei na tur atana ti thei vekani mi state then khata anti to ai tha jok ka ti thei dan te po om kha kha Mizoram hian ti lu thei ni in country ka soi to thina a percentage sa chu chuan Mizoram hi officer fel nei tam kan ni man tlak lo tak tak te chuan om ve tho amai ro chu officer tra quality nei tra tiang nga konga hi chuan a percentage kan nei sanga chuwangen heng konga po hian political will om sela kan hruai tu ten pangchang thretekin kai hruai se chu tun ai hian kan sarkar hi a efficient thanga mi puite rong bol konga ram mason na konga chakjok in sarkar kal thei dona chung te chu kan soi tel lok dua apul pui bera chuan voina thu soi na hun mi ron man sak tu khan than thei mai thil thua NLUP SDP ti vel mai ni lo hi kan tlang au puyangai ni ti aron soi atang khan heng te hi kan soi tel tran hi chungai ni amai ro chu achi pachiare ro kha chu zoi oin kan tiang amai ro chu sarkar na in than le zo a kan chel huna rang ta kan ti ngal par thei na tur ro chuan a document te po ti fel ngai tamani ti kha kan soi tel du a ten hei kan riat theu angin kan sarkar son mek hi an in tiam na atama mi puitia beiseina na satak an siam saka amai ro chu hei kum khat or an han sarkara mi puite beisei ain an benga thlep na satoni Congress sarkar laite PC te MNF sarkar ti reng renga hian kum khat chung hian mi puite hetiang hian an la bi dong ngai point ka hrelawa Mizoram omlo maila rala tangin kan ron thlir ve thin thowa hemi wang hian ngai te po hi athalawani in buat sainan hian hun kan nga tok lawang ti te poi hlau mani in than pui ma chon tur hian kan muang chang lu tukung ti te poi hlau ma chuwangen eng hunah po in than pui ma chon thei tura kanin buat sai wat te po ngaya man mo lutuka man mo baklenga phoi noi taka thil ti ero chu fu lawa chu ti rual chuan hun neya kanin riat lai hian kan ti thei angai chu man mo taka kan ti angaya kan ram le kan nam mi puite ma son na turatana ram ro rel na kai hruai tura tuna hian ma la le be mek kan ni na anga thei top kan chuatlan poimoni ti te kha kan soidua hei so thing kutna thok tu te thlai thar lei chung changa te po kan sarkar hi hian basic aphak lawa chuti rual chuan mi puite thlawang hau keini chuan asoi ser rim hi kan du poni lawa alama kan la tivio na achu kum khatte ni to boka mi puite thlawang hau konga hi chuan thom kan nei ve te poi tul to ti kha hei kan ho tu te ngai dan te po ni a nikum chung jong po khan enga tinge kan party hi kan wangoi ve enga tinge ruling party soisel na thu te hi kan chua ve du mi lo tia thanem ngai thil thua ho tu te du khup lo na thu te po hi kan hrenem ve viawani khang kha an thiam oma an dem om mi lo chuti rualin kan ho tu ten kum khat em pon tlin ma soisel lamaram tran zonga thalaven ti po kha valid tak ani thowa chuwangen kan than he mai tlan na thilani khan ngaila chuan kumin hei kan ti chowa chuan mi puite
thawang hau konga chuan kan ngoi to bik lawang chu ti kha kan mu dan te ani a thom hi chu ron nei chove zeu zeu kan tum don ani chu ti rualin tuna kan sarkar khan mek ten thil tha ramle mi puite mason na tan atan le mi puite ta na thil tha tur anti kongai ro chuan nge ni an kai za kan ven ve te po a tha ang a soi sel ringo ta ram tran hi chu thil dik pon ni lawa thil than ti na konga chuan a fak te po kan fak veng chu amai ro chu thil thalo anti kongai ro chuan tuna hi chuan ngoi bo lawa ka kan ka te kan an ve hun to a chu chu kan ma chop te zinga atel ni ti te voina local com kan fry to 10 in lo hriat tan kan soitel du bokani chu zong chu ne mai sela kalo me